20-21 Haziran 2022 tarihlerinde Rusya Federasyonu Saha Cumhuriyeti'nin saha yerinin Yukarı Vilyu vilayetinde gerçekleştirilen Olonka Isahı'ndan Saçı Bayramı'ndan görüntüler izlemeye devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Güneşi karşılama seremonisinin görüntülerine yer verilmişti. Bunda ise açılış ve ardından diğer etkinlikler var. Açılışın ardından Saha Cumhurbaşkanı Aysen Sergeyeviç Nikolayev yabancı misafirlere bir yemek verdi. O yemekten de çok kısa görüntüler yer alıyor. İkinci gününde benim de bağlamayla bir türküyle katıldığım yabancı misafirlerin, yabancı sanatçıların bir konseri olmuştu. Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Moğolistan'dan, Hindistan'dan. Oradan kısa görüntüler var. Olonka Isah Bayramı ile ilgili video serimizin de bu son videosuyla tamamlamış oluyoruz. Nasıl daha идет, да? Duyarım. Gerçekten sizde. Balıkların bulunduğu ay kallı görüşüyorum. Настал сегодня лучший белый день. Славную местность Яхтей, основанную изначально для удачных предзнаменований, для счастливых благоволений, благословленную стаей лебедей, привести туда 7 троп окропленных, отворить ворота дороги восьмилучистой, открыть белый путь о 9 излучинах, чтобы величивых уранкаев саха, собравшихся в руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Михайлович Миронов с супругой Инной Геннадьевной. Государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов. Первый заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, председатель Национального организационного комитета Республики Саха-Якутия по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков с супругой Людмилой Петровной. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Федот Семенович Тумусов с супругой Зоей Егоровной. Государственный секретарь Киргизской Республики Суюнбек Сапарбекович Касмахбетов. Чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Российской Федерации Самат Гульнара Клара. Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Исэх-Олонхо в 2022 году в Верхневилюйском улусе Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Глава муниципального района Верхневилюйский улус-район Владимир Семенович Паскачин с супругой Александрой Александровной.
мутук чакыны, үйне өскү, теньел ордоголе. Сочный, уютный край Вилюя вас воспитал и растил с любовью и лаской, балуя и лежа без меры на тучных берегах. Росли в забвении, питались жиром да маслом, пили досыта сливки, богатели удачно, охотясь и рыбача вольготно. Мақтан танырақсан, бұбай көңіл өтері дойдуға, қолыбыра білнебе, Korkun bölünse kalara doğu deten, deniyen yüz kâri kellebin. Men ulu korkun unsuattar, bargay batılıktan tardığılak, ürenbeğe bolabın. Bihegi toygundoy tuttan torunan, amma seritten teleyen, ulu ili eri tutan, sığınatı bellibek, sığ ülü sakalara duat eden, sana oluğu tüfteri tellibik. Kağıl kağılastartan kağında, ucuna omuk.
min. Umit diyem. Umit. Aha. Да. А там тоже совсем другой язык. Друг с другом они не похожи. Улусы. Я хочу. Ihagınan. Doktor. Aniyadaydı yasken teren teni bite ebite. Agar baca terdisplay ke tengah hal kebetulan. Turgen juga dikirkan bulat talu yang kini tu tahap terang dalam kerbidai terdisplay. Dah ini bila entah halam bila pun tak bisa nyaman demikian terbakar terlamak terbaru semakin jannah kas berakas. Allah Allah kir buku dia dah kau jadi kuliahkan ini bulu terbakar dan apa dah kau ilah pertan. Awak cakap kata sekarang ni kaya ngere bolar sini bidan Allah wah. Beb sebenarnya pertigaan hadah pernah. Jadi ini misalkan togus iban tu bakar aku iban asbakar saya iban bakar alta idah per. Sihun tu pun masuk kotak kupahan juhnak. Bagai kurdu kupi ada orang juhan yang mana hutang kahatan berbut. Иванов Гавриил Василий Мужуков Урагагырлалар. Иванов Гавриил Били Василий Мужуков Били. Begini, setelah kosin Muhammadin kerajaan cabur bangsa Prokopiev Aisyah
Salayakçı Marianna Komisarova. Bravo. Hey, Lina aja. Prototip Aisyah bersih. Bravo. Ihağına ne geldi? Da? Küyleydi bin bilgin. Aynen hadi çıkı. Kelen ulak fıt. Bravo. Ihağına ne geldi? Hey, maktal. Bravo. Ihağına. Sakala diyor, turak diyor. Askar diyor, kaydır. Neyin bile? Здорово. Здравствуйте. Здорово. Много вас видели по WhatsApp. Да? Сахалы. Болу. Болу. Конечно, было. Кастагалы. Nerede? Ihağılan. Turugur. Turugur. Tok diyemetey? Turugur. Turugur. Bargar. Bargar. Hep. Orta duraba dediniz doğru diyemedim. Tıp pappında. Tüy. Baka oğullara, ağaların da çift çap yüksekleri var. Orta çift çap yer bollaklarına. Zo. Önce hoşka geleceğimiz düğün. Aha. Yoksa kadar hayırlar ki nitten herkese aha odam var diye. Sarı. Oynar bu. Anlık. Vallahi kuttam yapın. Doğru diye boşka mikir var. Orta ıksatak bundan bu var. Oo. Ayat ayat. Uhuları. Turaklarga var. Oh. O Sovyet'in sükteri garanamlı atsımela. Ondakini tanaha ürün kömüye kıttı olmayacak gibi. Kaska geliyor. Ustavın da. Hep onu. Aha. Onu bilgi kıvıtık tahtiki kıvıtık. Bu uğratı stigiyle ahtiyen çoğuna iter. Bu mandakini gelgiliyken. Bir müzeyde doğru atsımela. Onu bile yerine ahtiyle. Bu hamaya. Motoru hakılanda, kine kılanda, duağa biti. Oyun skay, önce doğusuz oturttular, kabiçetlerine, bulurken hakalı hilibinde kurulduğu dolan otur. Şey kömürü görsünler, bana nörbe koşsunlar, bana nörbe. Kine saha materyaller, olma kulturadır, yakar keçeri çöpekleri. Bugünkü gidip de harbiden rekonstrüksiyanın kıtısıdır. Ağam. Brahin nıgılan, yağılan. Bu videomuz tabın. Ege teril teğetin. Daha üç geydik, onlar bu kat. Sakal bulurgılığı nimalara diyor. Aha. Bestar. Daha üç gey. Ihağınan. Ihağınan.
Ümit diyen min. Umit diyen min. Aha. Hasan da. Hasan ha. Hasan ha. Bilgin ol atın sirge var. O da bir şey. Ühağınan eğerde tekim boldum. Allah üçü gey ama huktar. Çudur yerler gibi. Ehigi beyagıt oğruguttan ilinen onu barıtı. Yok mu da? Ha? Hasan bar bolum banda. Aha. Bara nereye gitti? Ha hep. Turak bana. Извините, с вами хотят фотографировать. Хорошо. Ihağınan. Turak.
15. Olonka Isah Bayramı bitti. Birlikte geldiğim ekiple şimdi hatıra fotoğrafı çekileceğiz. Oyce.